सुन जाति गुली ठाउँ रहेको इमुको जीवनशैली इमुको संस्कृति सभ्यता आदि सुया सिकाकाई नेवाट छगो इले टस्कन विकसित देश विकसित जाति ख रहेको इमुको साहित्य संगीत कला नपा ठिठी नख चख जात्रा जीवनशैली अध्ययन याबले नाक्ने थे यचुको खण्डो इमि गठामुग नखल नख चख न्याना सिठी नखल कोचाई चुचोन थे चुरी मफेक टान या चुनीको टचला जा खौ सिचु सिचोंको फेवया चुनी तो टानो इले सिचुको होर्र फेवले कि सिस नख लुमसी वे टुंगी ज्येष्ठ शुक्ल अटिटैको टचला ठो खस्टी खुनु ठो सिटी नखला ठो निखुनु माड्याइ टरिमका कुमार भोग निजुया ठो नखट कुमार खस्टी टागुन या संस्कृत खगो खस्टी अब भ्रंश जुया सिटी जुटाइ ठो सिटी नख हनिमागे कारण टाइगो ठो जा नेपागले वावेगो सुरुजीको इ ख वावल के ठन वापिएको जान्याइ नेपागा भुजाइ पिनको ठा जुग्ने इमिको अन्य स्रोत टाइगो भुजा ख ठने भुजा वा छ मुखे याना पि वाव छ हे ठन चो पनि नेगु नसख दछि छक वापिना दछि त गाक्क मुंकिमा ओके इमसा ठो वापिएको सिना जाय त जिको मट बियाट उटो सु इले बेटस्क वावैको सुरु जुइगले गनगन लय मुहान स्रोत दु अजाग डक्को ठासे मुना चोंग किलो घा चार छिका यचु पिचु यागु याइ थनापमा थपिन त निठौ माग लय स्रोत बुंगा टु हिटिगा ट खुशी पुकु जडु न्यंको मन पिचु याना यचु पिचु चोंग्यु याइ थो बायक ल व फर्मुना चुनीको सागा चुको आदि ठान यचु पिचु चोंगी ठजा डक्को जा ठया चाया मागु रहेको छु इ लिपा वा वलिके सिना जानी से समाजा मोहनी सोन्ति तक थपि भु वा बाली ढुकाएको ज्या लिमलाइगु जुल पेले न्याला सिना जाया सन मागुले ठो छगु कठन लरेमे वन्थे हे ख ठजा ज्या टकिन य रसरङ याना सिटी नख हना उत्सव कठन सिना जाई लागि पूर्व तयारी जुइगु ठय वैज्ञानिक व व्यवहारिक पक्ष ख नेवाटे प्रत्येक नख मनुटेको जीवन नापा स्वाना चुनी इमेको प्रत्येक नखला मनुटेको स्वास्थ्य नापा जगमखो प्रकृति नापा न स्वाना चुनी ठुक्टा ठो सिटी नख हनि जोले छन्निन न्यवा निसे इमसा ठगो छया कुकुलामे बपुना माखापिका पुना यच पिचु याइ ठगो छया लागटक न अठे सुचु पिचु याइ प्रत्येक नख हन्टा इमसा छेछका सौ बोछिलिको अनिवार्य जो सौले कि स्यागो टट्टो डुगली सौ बोछिलिको याइ ढाइ ठौकने छे सपयाट डिटल लट्या सपयाइ ठो नख हन्टा सक्सन मोलिको अनिवार्य जो नख कुनो छली मनुख न्युमक्टा बे चाकलक सौ बोछिला ओके खुह दुगो पलिस्वा चुया स्वासिन नीलक पूजना वो छाया सिटिदियो पूजाइ ठौइ दिने ठटे बे पूजा गुटाइगो धरती माटा त पूजा गुन ता ठोकुन ढाडी समूहक टस्क नाइक पलाछना पृथ्वी त भोज बि मुजु टाइगो टापु दु ठटे बम पूजा यागो टाइगो पृथ्वी त माइ यागो शिक्षा पिउ ठौकने पृथ्वी दिवस तका पृथ्वी त बचे यागो नारावो नेवाट पाक शास्त्र न निपुण पिंजुया इम इ व्यगठन नेगु नसपा छौ नखले छटा पाक नसनेगु नेवाटे छटा बेस विशेषता ख ठजागु विशेषता संसारे सुया डुगु मोसु ठोकट सिटी नख य नसतैगो ठिठी प्रकार य वो ख मा व मु व कोसु व नप खुट जे व सिटी नख य छटा बेस नसख ठोकुनु ठो भाग मालपुवा चटामरी कौनिमरी डुसीमरी छुचोमरी खुटा जे मर्न ठो सिटी नख या छटा बेस मरी ख तर ठौकने ठो टोफी ढुंगल फागु बेला अबिर टेगु मोनी बेला भटमले बगे उठे सिटी नख बेला कापायको अथवा भयको फेगुली डेका चाहिगु याइ अयाको फेगुली डेका पोली झाले फसमा व्हाइटा चाहेका तै मस्त लेले फेगुली चाहेका बयान जुया छु ठो चाकुंडो फेगुलिया हपटी पलिस्वा चुया समायना तै गन निह दुगो पयगुल न चाहेका टगु नापा सिटी नख खुनो ये येल खपेन सिटी दियो अर्थार कुमार दियो खटेटिया जात्रा या देगु सिडो ठोकने ठो सिटी दियो ये नुगले जगु दु याम ठो दियो त वो ठिठी मरिटिया पूजा यागु चलन आनन्दनी कने खुनो बनी कुमारी न जुना कुमार दियो जात्रा याना वया चंगु दु
ठकुने ठो सिटिन नख खुनो ठपिनेको ट्वाले चंग टु हिटिगा पुकु आदि यचु पिचु यागु चलन यथावधि दनि ठोकुनो टु इ टुंगा उकी की स्याट सखवा वाला पिन्टको टु मुछस्ते आदै ठकुने लय समस्या टचो अगुली छनु सुनते या कने निसे ल का गेरा होया यवाट पला पत्नी संगीत प्रभावित पि सभ्य जाति ख ठुपे न्यल दन टुंगा न संगीत हे लिन्जी दिन न्यन भजन यानातिन दिउनी ठटे टु इटा टु थि क्वाउनी ब्ले कोला राग या अस्थिर ठो संसार या परोपकार तका म्याहला उनी टु थि जासिरेका ठाउँ ब्ले सिना जे म्याहला वइ ठुक्नो निसे न्यवाटे सिना जाय नापाङ पला न्याउ य छमा जुल सिस नखलन निसे सिना जे म्याहालिगु याइ सिटी नख अना सिना जाय आगमन जुगले इमुको निजा आ संगीतमय जुइ मक्त इपि सिने जाइट मागो व्यवस्था टालको जुइको ज्या व्यस्त जुइ उकि इपि गन देवठा जात्रा व मनोरञ्जन याठा न छनि मक्त इपि सिना जा पिउको वा बोलङ्कीको लागि टन मन टन लगे जुइ मागले मे हालिगो बाजा ठागो फुर्सत न दै मक्त उकि इमसा टिमे खि बेठे जागो छु बाजा ठागो पुइगु जा डिकाट वे दै गठामोला न्यायको नेवाटे नख सिटी नखल कोचाई छुन जात्रा पूजा पेटा खल वल्की कोचाई थे ठो सिट नख इटन नख कोचाईको नख ज्या पेटा नख न टाविया हन म्यामचे त हन बनटया सिट नख इट म्यामचे नख टका हन बनटया चलन आटकन दनि ठौकने नेपागले लय समस्या निठ विकराल ज्या वग्ने लय मुहान संरक्षण व सुचि पिचु या अटिकन आवश्यक जु थोज्या समृद्ध सरकारी निकाय न आवश्यक पल जना ठनी लय स्रोत पुकु हिटिका टु जडु गुङ्गा सिमसार क्षेत्र संरक्षण व विकास या मागो ठाउँ आवश्यकता ज्याव डव